School fees ya TVET imerahisishwa na serikali, kwa maana serikali inataka wanafunzi waingie wakapate ujuzi. Kuna government scholarship, kuna help loan na pia kuna bursaries za CDF na county government. Sasa ningependa kuongelea government scholarship. Wakati tumeadmit mwanafunzi shuleni, kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kuhakikisha ya kwamba tumemfanyia application ya KUCCPS, amekuwa placed na KUCCPS. Wakati amekuwa placed na KUCCPS, anakuwa eligible kupata government scholarship. Na katika shule ya Riathi Rimba tuko na mpango dhabiti ambapo ofisi ya registrar na ofisi ya dean of students wameshirikiana kuhakikisha kwamba wanafunzi wote ambao wameingia shuleni wanasaidiwa kuapply help loan ili ya kwamba ikawasaidie katika masomo yao. Sasa hii scholarship ambayo tunaongelea si pesa yenye unarudisha baadaye. Ni pesa ambayo unasomea bure na inakusaidia kuendelea. Na pia tuko na bursary, unaweza apply CDF bursary na pia unaweza apply county government bursaries ikakusaidia katika kulipa school fees. Yes. Ndio. Na wakati wa admission labda mtu anaingia na pesa kiwango kipi? Wakati wa admission unahitaji kuwa tu na pesa ya shilingi 500 na pesa ya kukutengenezea ID shilingi 500 tena. Hiyo ni 1000 na caution money ya 1000 ambao ni 2000 in total. Peke yake? Ndio, hiyo ndio pesa ya admission. Kando na school fees. Okay. Ndio. Shukrani kabisa. Mr. Umae abo ase chivesa akose asomwe buri unabona kwanire chi basari. Andake nkwena na more guidance ase buno muntu akonyora ebesega. Especially buna go apply chi basari eskuru ngo changirere. Mbia mono na ande siribaga. Oyo minto kwanire ngana ki tokora admission process ya wanafunzi. Yes. Nganjire mono ndage kukiase school fees. Ege kogera abaiboli abange bose abasaya abange bali sikogaria abagutwara ubwoba ngamba ri gukonyora kibeze kisaine baranya ko babagokora ekosi yabo. Njakira se guideline eri rule ne serikali. Serikali yeruete guideline nga kibeze irenga tugwenete ko charge TVET institutions chonsi Kenya. Igo chirenganeti. Iga kwa 67,189. Bono kire college nebwate njira ekonyara kwa gekonyora kibese kikuresa abana. Alise college yeito ya Riathi Rimba kero mwanafunzi agocha buna registrar yane ya tebire yotoko basaba admission fee. Kere tu abatebiri barule the admission fee twa makuru orobono twa bachinjira mbalimbali baranyara ko bakonyora efisi. Enjira yemo gotoko bakonya woichoria KUCCPS. KUCCPS ekero mwanafunzi aichoreti ngoe gwale scholarship abange na bakoe up to 47,000. Help loan. Twamanya gocha kabero bono ne KUCCPS eko rukando na help nero ya makuru ya rukando. Okay. KUCCPS obakurwa bese kitoli gocha koirani enga bune scholarship bagokonya omsaada. Help loan nero ogocha koirania ekero kwanyorire egasi gosekero gwakorire school. Nero twabakonya oichoria. Namba isato twabatebinga jibasari njiroro. Ndubwate jibasari jikorwegwa na county government. Na kira omwaka ngurubare jibasari. Twanyorana ndubwate jibasari jikorwegwa na national government ejikigwetera somo bunge. Na barabwo twabasominga iga na omokonyora kibesa kurwa ase jibasari. Asande tokubakonya twaba link gocha ngonyorore corporate institutions buna jibank. For example buna bono KCB ko sponsor abanafunzi through to charge program.
especially bali bakora nita program onekere twabekire chinjire chonsi amo na gutokunyara kubatwara umwanafunzi oikera asa gwakane rukibase chonsi atari kurugusie chaye umubuko yo kubwatia machikaya aitubuya igentu kiagerete tukabeka umutindo oyo atokonyora nga abanafunzi abange kera bakogenda esaipa gose bagwichureri kuru esimi marange ewa bakomeki mistakes gose amagoso kera akorera amagoso help gyochi gukora assessment yanyora nga umwanafunzi oyo andake okonyora nga abange mbamanyeti beka buna abakuru family ere igoro kera ogoichoria ogoichori ng'eini kamu yawe igere igoro help yakoruka yateba ng'oyo na bakonyara kuyakanira mbako osoe guchinge bono tukabeka nga tiga tutware desk ose omonto tobegete torigete nga oyo nero kubaka okuba icholeria erinde banyako babago icholibuya